lenjelanan wa bede elabong entaran ruwa le elabeng orang gendeng akalar karan ruwa kose banyak gun mayuk gun stop antara kala misal tak langkong memberi tanda aduh nak boh elok malah ju nyentir kapak kalebun meremak awak nah iya cek kalebun nang go buru kan ambora ngocak se kalebun beremanya naga kok mon esemai anggun pas ate dul jedulen nih kok beremah mau nyenate na kalebun naga abek abek sapora pak kalebun cangkol lagi sapora ora lah sret eki enten perak kaulang atau reoneng kesampean ki Pak Kalebun Pak Haji Abdul Hamid tandi pangkat panponapan arah apa mak ko se Kalebun apel lah benih apel lah sia abri saratosa mau sendi pangkat iya tak menjendi pangkat jadi akan ngini kamain kok anika bun jo saya ngatuku geger leulian bun geger leulian bareng tekor karita lasun ngiring jalan Pak Kalebun Haryanto mon arwah Irman Sorotoron Medatoron Ban Anggun Ipama Boilang Markena kakapi tada suarana Ipatoron Niko sapa kong nyaman kia Alexi Mulja Irban Pak Kalebun Herianto Sei kocak Mas tekana disapa konceng orangnya macet sapura selapatot cek parjugana Mas tekana disapa konceng tantona narema tamu Yima orang ngongke kia tanya aki mik anoro anak korbion. noro ana yo mah wa Oh norok Pak Kalebun. iyo jakna Suruh minta kesampian bun. Pak Kalebun gelok terus. Iya minta apa? Sewa gelok. seru nemu Suruh nemu, iya tak nemu. Kebion nah. Kolek Israma norok bun kolek bun. Israma. Dia saya ngabun nih Kalebun kalau tak minta kolek dan sering nampian Kalebun kolek bun. Kepio kilo kisi 100 bun. Usah ikut. Bedengkok ya bedengkok. Allah minta noro ingat seberi tak noro sia Ayah talu. Nih seraka nomor situng Maria temangan ngala Abu Kalebun kia. Bu Maria Sardeki Abu Maria Sardeki. duh reng mulje Tengku kelubukuna, tengku bukuna. iya ku Pak Kalebun Pak Konceng le Pak Haji Heri Yanto samangken bedek pangkung bedek mesti kanale
disapakon nek kak paramopon pada ungke semulja kabarmu gimana ekanyat pon lembek mula imam bila along polong tantona seneng sampurna aneko apel masturi semulja pak apel masturi apel mo saya pon padegen aneko polong berbunda edi imam tak katinggal Suprawi matur asutawi kaula matur Pak Haji Irianto Mas Pak Hiyat neko Pak Hiyat polong banu bulane aneko le nape pole aneko Suprawi aneko apel masturi ko Semulja Pak Irianto mesti kana disapakon Pak Kalebun Haji Herianto le aneko mak buruan nata asambung le Pak Kalebun Haji Irianto Pak apel musayat aniko bodoe panggung yanto aneko bede Robi nape pole apel mosayer Dulkahar niko apolong kapiko Arwah Sulaiman Cimas Rono tola iman pada ngirem kakak Matripe Palong polong tantona labet Robi matripen pada bodoh Sulaiman pada apolong Niko kakak Erpan apolong ben bula Robi ate kerong ngireng tampoi Pak Kalebun Haji Irianto Rasid. ate pakundo aniko bede Rasid Dulkahar nape pole geniko apolong ban matripen Tuan rumah na tola eman aniko putri na putra pakondeng neko Dulkahar kile matripin pada ke Robi patenang jiwa najak na Pak Kalebun ko putri-putri napon pada ngirem kileki neko yanto pon pada ngirem kileki napa boleh neko tul arbesena sodor matripe selamat datang jengkal saumur le mentoro apa Kalebun kaulah rakyat pagodeng tak langkung tak teresati napa boleh nengkok bedeka parmu buat pada ngirim tak ketiga oh 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 buat Oh, oh, oh. bedeka indah pamili tola iman seagar je mapolong satu je bedeka parmu neko atu pak sesepuh Bapak Haji Abdul Hamid sekarang kau pangis tona gile apel salam tak kajapok sepur
Sepur dalam angkata pel salam buru aja. Mun adur cek panang teng tak asarong. Ada rato nang teng asal bercala tak ada. Marah nape nang tengah? Sekar ganggung lomam Pak Ipon. Sekarang ganggung kasukan epon ya kore ingato arwah putra saudara le pun pada alom Aneh kok putra saudara setia hati selamat datang. Bila nantang tantona anos gunung kuna orang aguru jadi sesapen pakun ipatolos asal kabule cek maraku yo mas gargangku kabule cek paraku erpan bila tantang oleh nak aku rule abas jok le burem pacet neser mulai dulu nape tika tak neser kabul ngocak neser mulai dulu corak korang neser tika kabul Hendy Mindang Tengai sealongku pacet akar joko mada dengan indah memilih seego cak taming dedena sergap Raja Wali tak kira lagu pakun epatipo asal kabula ande aja Aanoro ya salam arwah pada bodoh siapa kan tanah tanggal belu lekor di mai Korpian Nono pasiap akar raja maakar raja le acer kecer laben salam andin wak laben salam jangan duk semua epat tebale tiga son tetip pekeran seego cak tangdeng pangilenan sedia geneko hati aneko pun along oh ye arwah salam tak kira nyuruh panas dingin arwah seakar jauh selamat datang tak mare kerong amputan tengah kadung esto kepikiran senyak papado estu dalam ate kare eka kilo tiajeng anggun bodoh apa wama kaula heran atompang menga Ratin Samsul mak laju abit tak paleman acora asaling kucing sengko ongkuna tampuruan dek karatina paman siang malam ratina riata dek mule sengak andik sempenan pole yo paman. nyatana orang laki tanggung jawab beraja tinaju teti ajunan jek gempang-gempang tampuruan margana orang tampuruan mon tak terang ben buktenani katodus ka orang tinaju ate rasa curiga dan gaula kang mas siang malam perak lako ajalan panjenengan segentang tampuruan dalam ate rasa kang mas tako andik sempenan pole kang mas Samsul rahe jeng iya wawan Samsul eta ku uul jeng sorojek mak semak kuara wawan aduh sing kaula laju mun lalaki asaling ku ngalak lalaki lain ngalak njen apa mung ngamangan tanah gini kak enjen nguda gelu wawan sing ngode nyaman ampu ngajari mun sing nguda mun situ ama rempaan lencak
mun minta dungan pesin Kang Mas Samsul Mulai salingku tak beri belenca gicung. abi tak beri Kang Koko. Salingku malolo Samsul Ria ko. Mun ebuan cara tak enda epen tak apan jenengan dungan buktina segenteng dan kaula tampuruan panjenengan corak tak ridek Kang Mas dan kaula tampuruan panjenengan corak tak ridek atur suwi Rawak Samsul sergap Raja Wali tak kira nyorot anjen tanggal belu lekor abangan tanah panas dingin arwah takon ngabasaki ali panas dingin bodoh rakyat Asmula ma'akar je tanggal sakemi nape boleh kenikok pada puncak jaya bocor jaya karema nyetong cek tina aki Kang Mas Samsul tiga seorang sekali nalen nape boleh putra singo laut alif arwah aan akar jauh kareka pekeran cek aga boy pekeran kilo Kang Mas pekeran kilo nape boleh alerek kadi temor bedayudi tanggal belu bulan 10 akar je setia hati yang kalau saumur juga nuwak tak mari kerong kaduk esto atur suwi dua sarajaga Kak Sadek arwah tak katinggalan arek karek eka andi mulai bila atur suwit saja culuk sepor tempor kini kocing mun mencara dalam ate rasa eka kilo Kak bola pada ngiri ayo jaga Watson Sadik Neko aan le karajana kita ondetang 2006 mun lekor pesena pon etare ma ali kare adante ase tretan taun Neko le panas dingin Wak pura brangkon miring ases karece emana dalam ate kare mangitong dan salah saumur pon alongku mesti ABD salam nono akar jo arwah sanin pada aponong aan ali tak kira nyorot moju selamat datang ani kok pada Taman Indah Taman Indah selamat datang Kang Mas Samsul keka agentok tak tale ruaan aniko se akar jo kare eman ketika seorang eka kilo tak teba Kang Mas Samsul ngatore selamat datang Taman Indah agentong tak atale longku laris laris manis Mona pesena aniko saekan laban kula dorsuin kapolongan Neko endile seeko jak puncak jaya Samsul bila raken ayana kucine kok bolong bentika abinia dua geng takok yang kaenger malam hendi bajat searab bareng maaka sadek pun tak teka aji Mas Rono bila putra karis benasare kanto napak aji Mas Rono asbullah hui pesena bajat saekan berdula epa bolongan siap malam kare
Ane kok panas dingin saya tak mare terus. Nape boleh ane kok bede. Sergap Raja Wali atur suit. Bila Mas Anjing secalon karya Iya le tak asis. kira nyorot persatuannya pada Apollo Monesa nonton pengepungannya umur arwah aspol lama beli tengkah kak sade Putra saudara le Karajona tanggal 14 Nego Ali ala lancor Karajona tanggal 13 bila bocor jaya pada kak Ali calon karja Absuryadi arwah mabeli tengkah Semol Pak Haji Imam Nego mona pada Apollo bila Pak Apel mau saya arwah pada Apollo Pak Terso Monesa nonton pada ngirim moju Nego Agus apel musayar sebangki ijuki bila lompolang Durrahman. banget Putra Karongko. Atur selamat datang Putra arwah Karongko jangan pada Apollo panas dingin bila Agus tantona pelam boyan Ni serabu leka samsul. Andik bini dua geni kok tampuruan malolo samsul. tampuruan benih nape endi kan tampuruan tak rida mun bede orang lain kuning wak cimasrono mak soro ongke Selau. wak tretan Rusdi Juki moju pada ngirim kak muaksa Mon tak terang bon bukti nareng bini Jepang kembang di katampuruan ko Mulereng lagi di kareng bini napa puning arwah Absuryadi pada tretan endi pada Apollo Nego dul kager le laban kak parmo pada maleres tamun Kau lah abit tak atemo Kerong amak tada pada kak parmo embana dinda arwah pada Pak Marsum juga tretan aan entong alung pulung tantona suneng endi mabeli tengkah Sugu kendil pada bedek Bi ba. wak tretan Pak Haji Hekam Putra saudara pada ngirim purai panas dingin ani kok dadi setong berkak sate Cimas Rono pun pada ngirim Beto ding ding muarana selok potong genjo sape ngai
ding mak suarana perok jaltong rasa mati ikan niat le pada toka lepelonan ani kok pada alongku bunga sonong sateja para lepolo esak seeben jengkal saumur setia hati putra karom kong kadung esto nape polerwa tak marek rom jugen bede agen tong tak atale taman indah pada alongku ajelet ma onlaonan enaungi putra pakon dek ya dek nak ya dek epak emak pada bunga ngabos di kana ngabos di kabila apa ngonton deng deng na muarana selok potong kejo sapeko ngaiding na bula suarana perok jaltong rasana mate roak pangan tanah nah pada jojor lebolona pada nyakse aneko sesabolon aneko pada bunga tak langkong dek sateja para lepele ia torana ka kompaken epon nika adi juken liva pon depak mak kabektona etemang tolak iman beni ngesakieni tolak iman beni ngesakieni sateja lepele tak langkong ia torona abinian ka adek sengirem dari temur kabere lepele sakak din topangan tikai pon tolak eman sama macam mana lucu tak ada kocorai beda gelo luar oh iya tapi tak langkong dek sateja para lepele kak dinto seperti ngirim binian ka adek ki kaum hawa nafsu ka adek Tidakkah kaum hawa nafsu engkele siap-siap kaku ngirim kade. Kaum Adam di budi, alias kaum lelaki di budi. Oh iya. Dari timur, seperti ngirim tak langkong ce arampak abilir. Ngocak abilir beremai. Se ngocak abilir pada nace celeng bila tak ada kalembenga. Bila beda yada enna torok ibu dia. Budian.
kalaben setong gending Irfan Sanjaya ayak lo mampai bot. Anak adik cukan tika anak liva nape boleh anak bela cukan tirta sanonto tika pon abangan eka niat kina benereng seponatika anak adik sanonto tika pun apangan tan anak bulan renga seponana sanonto tak andi otang anak liva bila ngabestika acer cocer lepelena tantona jumper segen Abel Masturi lepele tetisak sena ane kok pun pada ngirim anak muda bila ngabes dikana bila pun pada rokon sesapela tantona sakse nekok bela-belena jauh semak pada apolong hati pada apolong lebelenana nekok pengirim bela naku pese nekok buan sengak tikana jok nyarelaen saumur apane serongkuan paneser ong kuwen seged esoteng ban iparekot kening abes budi are anak kok lepanana tikana pada nyumbang ke bunga minta indah family tiga pun pada tong nekok pun pada tong bunga nama tada pada sesabon apa emak sanonto tak andi otang bila ngabes tikana anik kok putrina putra pakondengna bila na adi ben anak liva
kui kumpang malate seeka janji pon pada teka kak tolak iman putra sedua bulan muci terbada cucu paste Muhammad Tirta Neko yang tolaban isol pada ngerem Neko atu sanan topolong bergulem tiga saat serta pengaro adi lapangan tan enang keagi indah family Neko isana pun pada ngerem sanan to pada apa laki bini pada cekak janjinan pada cekak janjinan lipat Neko di majadi nanti kapon pada ngerem Batoro ocak kasih laki pangantan anyar oleh tetireng sampurna adik nak lipa orang sesampurna Neko kiki pun pada ngerem anak sanan to petisa kesena Lebelan awak pada ngirim pesenatan tona etari mareng laki bini pada cek nyari lain laki bini saumur apa cek imana anak adik Neko yang tong ngerem libanian Pak kalebun pak koncong para pareng anak bulan tak tolak iman wak nyonya niat sama angin kak musahwar tantona bunga Neko atu banyonya napon pada bedeng Nape boleh neko buat beda repet Putra sedua kak tolak iman Detoro aocan Sampian akal jodoh tak karya repote bakio Neko asos pada ngerep lagi Putra pakuncan Persatuan apa apel mau sayur Banyak ongku adik di kalau polo nana Pun adikku pada ngirim banyak ongkula bedena Neko pun pada ngerem ngabasti kabila ajar adi reng sepona rasana jemper patoro ocak dikakasih lake liva oleh seneng kau di anak liva Patoro ujak kasih langit nak pulang Sanon topon andi nake anak libang nape boleh mau amat tirta bapak yang tiga nyari ilmu segandang Sesiang ketika papejeng asa kola semalam papejeng ngaji Terdetik anak se
Satuan putra pakondang nah rang sepona jak bungana Neko Pak Apel sakire ngapastikan Apel salah bila pada rokon bunga seneng rang sepona bunga seneng rang sepona Pak Apel salam neko pada ngirim tentu belum berkuda putri-putri dan neko putra pakondeng ikan niat mulai bilen apa emakna mangantanana tika lepolona amikon pada agompol nyaksiana pangantana tika iba neko rusti sanantopon pada ngirim neko Apel musayir juga pada beda samsung mon aneka apel salam nape pone pada samson sergap raja wali neko patkor pona pada beda banyak ongku di karik majadi tak lagi samson bunga nama tak ada pada bila pon apa nyantan lima anak adi tak kadang ane kok taretan kita dan adik bunga nama tak ada pada bila aku pun sataretan bunga nama tak ada Samsul Aniko pada mamana alif Ponirem Niko juga tahun Ruak le Nyuma mana alif Sakalang ku pangistona neko tanggul sanantopon pada ngirim mamana adi aniko beda Pak Apel sana nape pone beda tretan to liban bila paramu pada Apollo Wadre tatakol laben nyonya narua nor asana Widayanto aniko pon pada ngirim kare mangitong lagi bini pada paci imana saumura adi di pacek nyari bila atau aneko ayana Febri ale bila asun tanto nama mana Febri akati kenen wak maskur pada napa boleh
Febri Asun Eko Cak Mamana Febri Mun Aniko adik Mun pada ngirim Mbak Asun Neko oti pada ngirim Neko yang to polong ben bulan Bila matripen Laban Sulaiman Wak pada ngirim Ika lepolona Wak pada lepolona Anak adik anak Rita Anak Bella Juga anak Tirta Aneka yang toban matripen apel salam juga apel masturi bisa kalangko dunan pangistona Aniko edi pada ngiring Napa boleh aniko lopi Lepolena Samakin potong pandangi Aneka Robi ma beli tekna Niko edi beda edinto Nyonya Nasugi kendel Pon pada ngirep Jumahwi Neko mahwi pada ngirim Ape boleh tretan edi Roak Robi Juga nyonya Nasuki kendel Nape boleh ni kok pada mahwi Ngambek tamu saare benteng Atas nama putra pakonteng Aniko apel sarap Bila mahwi nyonya Hawa Pak Haji Mas Rono pada bedeng Napa boleh Nekok sadik pada ngerem Cimas Ronu laban kak sadik Aniko pun pada ngirim Banyak ongku kak salam Adik lepolona Jula adila beniska Bila maskul laban hatiga Wak maksuri gile Laban Susiani Cuma kliwak narema tamoy Kak Sugi kendel pada ngirim Nyonya na Kak Sugi Pun mari ngirim Sugi kentil pada bedeng Apel salam nekok kolom berdudeng Banyak ongku Nekok lepelena Mun Aniko pada bodoh Bila kak musawir Eko cak pisana Haji Abdul Hamid nekok embana Ibu Rami amba milikna Tolak iman le Nikok si akar je Poci syukur alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah
nyukure sateja paparing dari sekobosah. Insya Allah termasuk golongan orang-orang saya sangat ontong. Karena acara ritual timang kemanten Kak Dinto bisa esaksiaki kelaban masyarakat Pakondeng ban sekitar Ebon malar mukuban malar manter teti kasampurnaan mengkuda Bapak Ibu tuan rumah abeli pole de Putri Indah Family Meli 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 ya Mas Iman hadirin Bapak terjugan Bu mate kala ajudan Kak Dinto apolas tarik benar ritual bimang kematen laksana kineng Taman Sari Karaton Ebon Simulje Bapak tolak eman enak kali itu ajudan ebekta kagui ngolati kikir cerita terus Ebon kamar kapotret Putri Agun Parwade.